va yime nenge wun'we swirho swa nhlangano wa Dudula wa Tshwane vahlali va koxa leswaku khampani leyi laha yi thola kwalomu ka makume-nhungu wa tipesente ta vahlampfa. Va hehla khampani ya Match Rosslyn ku va yi koka milenge eka ntwanano wa ku thola 120 wa maAfrika-Dzonga ku ringananisa tinhlayo ta vahlampfa na vanhu va laha tikweni. We sat down with them, with the head office and everybody. Then they have agreed upon, all right, let's see what is it that is so best that we can do for you guys. But we are not going to take 120 because of they were busy scrutinizing the CVs. Amongst those CVs, there were 45 that are not matriculants. And they will deal only with the matriculants because of that they're using machinery in here. We have agreed again with them. I said, okay, fine. The 45 will sit with how are we going to rather bring the 45. Then they gave us the 45 back. We went out with our 45 CVs, then they remained with 92 CVs. Hi ku ya hi nawu wa Afrika-Dzonga, i vahlampfa lava nga na vuswikoti lebyi nga kayivelaka ntsena lava nga thoriwaka etikweni. Vantshwa lava a va ri xiphemu xa xitereko va humesele erivaleni ku karhateka ka vona mayelana na ku kala mintirho. People were only getting in here. They were foreigners. They were not using the gate which South African they use. They were using the other gate this side. So you are not totally satisfied. Right now we are playing or you don't feel shame over no one munyan. As I berego or as I say something Tina was that or Rena line match. We don't agree, but just here about Banabar South Africa. Vurhangeri bya Match byi bakanyele etlhelo swihehlo swa leswaku va thole vahlampfa. Khampani yi tlhele yi rhamba ndzawulo ya mitirho ku ta kambela leswi. Va tlhele va kuma xileriso xa court xa leswaku va sivela va kombisa ku vilela ku ri va nga tshuneli ekusuhi na miako ya Match.